110 размері. Түркияныкі? Қайсы фирманыкі? Арангил. Арангил деген фирманыкі. Мұна достар, тамшылатып суғару соединительдер, улағыштар. Мұна бардық размері бар. Бүгін біз Қарасу базарындағыз. Егер дөң бағада ала тұрған болсаңыздар, мұнеке біз тамшылатып суғаруны мына ушул Бағастыруу каналы ушул жерден алабыз керектүү. Буйым дайындардын бардыгы ушул жерде бар. Мына тамчылаткычтар. Мына ушундай түрлөрү да бар. Булар канча сомдон? Олар 7 сом. 7 сом. Мына ушундай кичине фильтрлер дагы бар. Винтилдер, соединительдер, чыпкылагыч, фильтрлер, краниктер, бет барын ушул жерден таба аласыздар. Мына ушул фильтрди алдык бүгүн. 50 мм шланга үчүн фильтр. Фархат ага, номериңизди айтып койсоңуз. 552 552 менен 19 55 25. Мына ушул номерге чалсаңыздар, Фархат акам жооп берет. Рахмат, сиздер менен Бағастыруу Кыргызстан каналы болду.